Ćao svima dragi naši, nadam se da ste mi dobro. I dobro mi došli na današnje druženje. Danas pravim malo neobične kifle, pa dobro, možda su nekom već i poznate, možda se isto već tako pravili. Znači, ne znam sad kako bih ih nazvali, kokos kiflice ili čupavac kiflice, zato što posjećaju i na čupavce, ali su punjene. Tijesto za njih već sam zamjesila, link će vam biti ispod videa. To je isto tijesto kao što sam koristila za one višnja kifle, znači što mi jako obožavamo. To je to tijesto i ukoliko želite da napravite isto, bit će link ispod videa u opisu. I sad što se tiče fila, ja sam ovdje skuvala puding od vanile i već sam ostavila da se ohladi. Znači koristila sam 300 ml mlijeka i jedno pakovanje pudinga od vanile. Šećera nisam ništa sipala još. Onda sad kad se to ohladilo, dodat ću ovaj šmand. To je kao pavlaka kisela, samo što je malo gušće. Znači posjeća i na, sad kad bi se pomiješala kisela pavlaka i krem fraiche. Umjesto toga možete isto i da koristite mascarpone ili bilo koji krem sir. Znači to je 200 grama. Evo, možete vidjeti koliko je to kremasto. Sad svi koji su u Njemačkoj, oni znaju ovo. A ja sam to prošli vikend bila u Njemačkoj da kupujem i onda sam uzela to. A kažem, možete slobodno i jednostavno kiselu pavlaku uzeti ili bilo koji sir ili krem fraiche. Znači prvo ću to sad da sjedinim. I sad ide šećer u prahu. Za početak stavit ću 2 kašike ovako dobro uvršene, pa ću vidjeti kad sjedinim da li je dovoljno slatko, ukoliko nije dodat ću još šećera u prahu. Probala sam i dovoljno je slatko, a vi probajte po vašem ukusu. Sad ću dodati tu 90 grama kokosa. Što se tiče tijesta, isto je tijesto što sam koristila za one kifle što sam punila sa višnjama. Jedino što neću ostaviti toliko dugo da nadolazi. Znači ono stoji duže, možete 50-60 minuta, sve zavisi koliko vam je toplo u kuhinji, koja je temperatura. Ovo sam ostavila možda pola sata. Ali to je sve isto kako hoćete, možete vi to ostaviti duže. I eto, sad malo treba brašna za radnu površinu. Eto, i to sad nema šta da se mesi puno, to je samo malo da se uvalja u brašno, da se ne lijepi za radnu površinu i da raspodijelimo na dijelove koliko želimo. Znači sad to zavisi kolike kiflice želite da pravite. Pravit ćemo krugove. Znači ja ću napraviti 3 dijela. Znači tako ja to presjecam otprilike, a kome je baš jako bitno da to bude sve jednako, znači sve te kiflice i to, vi onda odmjerite na vagu i napravite 3 dijela. A ovaj treći odmah ćemo da razvučemo. Znači tu sad brašna ne treba puno, to je samo eto, ako bude se gdje malo prilijepilo, onda se samo malo pospe brašna da to slučajno se ne bi zalijepilo. I sad eto tako jednostavno krug, tu negdje na 3 do 4 mm. I eto, tako je to sad, jedno 3 mm. Pa sjećam trokute. Da imam 8 komada. Ja sam izabrala tako tu veličinu, a vi možete po vašem ukusu, ako želite manje ili veće, to je na vama.
Eto i sad ovaj kraj samo malo razvučem i stavljam fil. Znači to je dobro puna kašika fila. A vi to isto možete po svom ukusu koliko god želite da vi punite, možete i manje. To je sve vama prepušteno. I sad eto sa strane samo pretisnem tako da to ne bi izlazilo. I ovo isto povučem. I motam. I to bi bilo to. Eto. Kad se mota samo se ovo malo rastegne i tako onda stavljam na pleh. A vi možete isto i to kako god želite da motate, možete drugačije kifle isto da pravite. I evo znači prvi pleh je gotov, 12 komada. Fil je isto istrošen. E sad ako želite da punite sve s tim, znači napravite duplo. Ili stavljajte po pola kašike i onda imate za sve. Zavisi kako volite. Znači ja sad imam 12 ovaki, to ću sad ostaviti na stranu i 12 punim sa marmeladom od naranče. Eto, kažem, vi možete puniti s čim god da želite, znači ne mora biti marmelada. Možete napraviti da je sve od kokosa, ali eto, ja to tako uvijek napravim da budu 2-3 vrste fila. Pa šta kako volite. Može isto neko da naiđe ko ne voli baš, nije ljubitelj kokosa. Ili na primjer, eto Bibo ne smije mlijeko, ovo normalno kravije ili sir i tako dalje. Znači njemu mora biti sve vegan i onda obradovat će se kad bude i sa marmeladom od naranđe. Njemu se to jako sviđa. Meni se isto dopada marmelada od naranđe, ali moram reći da od limuna je hit. Jednostavno od limuna je puno draža, meni. I sad znači gotove su i ove sa marmeladom. Znači isto 12 komada, to ćemo ostaviti na stranu da stoji. Rernu sam uključila na 180 stepeni gornja i donja temperatura da se zagrije. Dok premažem ove kiflice, a one eto samo ostoje dok ove druge završe. Znači ja to ne pustim dugo da to nadolazi, isto i kad se zamijesi, tako kažem, isto je tijesto koje ono, samo što je kod ovoga onda drugačija, eto, obrada. Ali možete, kažem, sve po ukusu. Ove što su sa marmeladom ću premazati posle sa jajetom, a ovo samo sa mlijekom, što je sa kokosom. Kiflice su gotove, pekle su se 20 minuta, fila je ipak malo iscurla, nije to toliko bitno. Ja ću sad samo ovo malo da popravim dok je vruće, da primaknem fil uz kiflice, da to ne ostane posle. Znači tako dok se to bude hladilo, to će biti čvršće i onda će ostati uz kiflu. Eto. Sad, ako budete bolje zatvorili nego što sam ja, vama se to neće desiti, nećete to morati raditi. Ali evo, ukoliko vam se desi, isto tako kao i meni, nije strašno, samo malo povučete fil uz kifle i ostavite da se to ohladi i sve će biti super. Kiflice već su se dobro umlačile, sad idem da otopim čokoladu. Znači ja sam stavila 200 grama crne čokolade za kuvanje. Mislim da će biti dosta, ako ne bude mogu napraviti još. Stavit ću 5 kašika mlijeka i 5 kašika ulja. I to ću sad jednostavno na srednjoj vatri da otopim na šporetu, a vi možete isto i na pari, kako god želite. Kifle sad već imaju toplinu ruke i sad jednostavno uvaljati gornji deo u čokoladu i onda u kokos. I kifle gotove. Znači na ove sa marmeladom samo sam stavila malo šećera u prahu, to je to. Ove sam držala u frižideru zbog čokoladne glazure da bi se to steglo.
i krema se onda isto lijepo ohladi i bude ukusnije. Ali vi možete kako hoćete. Ako volite i da bude na sobnoj temperaturi, to je na vama. Evo sad da jedno prelomimo, da vidite kako to izgleda u presjeku sa kremom. Eto, to su sad kao neke čupavac kiflice, znači imamo čupavce na kanalu, imamo lažne, brze čupavce, imamo sad i kiflice, pa ako vam se dopada javite mi da li mislite praviti i ako budete pravili javite mi utiske, pošaljite mi sličice, bit će mi jako drago. Želimo vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta, ljubimo vas puno!